लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा आगस्ट की तांग कुनमाथोय निंगथौकाब नुमित की खोमजिनबा पाव ताबिरसे अहानबदा मरुवेबा पाव मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम सेंट्रल कमिटी अमसुंग लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटीना 53 सुबा मणिपुरी लोन की नुमित पांगथोक्रे माइफाना 53 सुबा मणिपुरी लोन की नुमित अमदी 8 सुबा माइफागी मपोक कोमन थोरम पांगथोक्रे आसाम की तोंगान तोंगान बलुप कया मरुमनसु 53 सुबा मणिपुरी लोन नुमित पांगथोकनाखि लखीपुर सब डिवीजन की मनुंग चनबा बोरबिल खुंगंगी नारोल सिंगी ओइबा लुप अमा सेमख्रे मणिपुरी कनबलुप मकल की मिफम पांगथोक्तुना चागा चादिंग की मतंगदा पाउदमख्रे WMC जिरीबामना जिरी इम्फाल लंबीदा पैसेंजर सिंगिदमक सिक्योरिटी मतिक चाना थंबिननबा तक्सिनगदौरी अमसुंग थागी खोंचत लैरिबा भारत की चंद्रयान 3 लाखलिबा जुमसकेशन निमित्ता थागी खा थंगबा लैमाइदा खोंदारगनी हौजिक मपुंगै पाव ताबिरसे मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम सेंट्रल कमिटी अमसुंग लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी न सिंधुना 53 सुबा मणिपुरी लोन नुमित पुण्यवती एमई स्कूल तोलेन कुंदा पांगथोक्रे अयुकी पुंग 10 लुक्की फिराल सिंगटकी तुंगदा अफोंग मिफम हौदोखी थौरमदा इंगुदम बिनोद जनरल सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन फोरम लखीपुर नुमिथुंगलेन युमनाम इलाबंता प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद श्रीबार मासा नावरेम नीलमणि अमसुंग मोइरांगथेम गौरहरि सिंह प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद जयपुर कामरांगा ब्रांच ना इकाई खुमनबा मिथुंग अदुगा गांगोम बसंत कुमार वाइस प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद असम युमनाम नदिया चांद प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना प्रेसिडेंट मेंबर ओइना दाइस्तफम के तोनाम्बम रोबिंद्र सिंह सेक्रेटरी मणिपुरी साहित्य परिषद लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना मियामबु तरामना ओक्लबा तुंगदा अथोकपम नीलकांता प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद लखीपुर मसाना वहाउदोक पाथोके थौरमगा मरी लेना मिथुंगलेन अमसुंग इकाई खुमनबा मिथुंगसिंगना मणिपुरी लोनना भारत संविधान की 9 सुबा शेड्यूल चनखिबदा थेंगनाखिबा अवाबा कयागी मतंगदा वाफम कया मरुम थमखि अरोइबदा तमिजु रहमान ट्रेजरर मणिपुरी साहित्य परिषद लखीपुर मसाना थागत वाहि पिदुना थौरम लोइसिनखि 1967 दगी हौबिबा लानथि कोइ जाउगे कोन खरा हौ याइना बाइक छु जाउगे मी चामुक छिमनग लाउनी लाउबसी कोई हो मरी तनी छांग्रबदुदा मदे होरपसिन टेंकांग पोस्टकार्ड पैसा तरा पिरिंगेदुदा सिलचर की हेड ऑफिस का से पोस्टकार्ड फंग कोनते लांगी खोजंग मथंग थंगसे याम समना पोलोददी दिल्ली की बोर्ड कापता मसागी खोय ओजासी जावना नुरुलुदा साहेब मदेदी कोई रानीपुर की ओजा नबदीप मयाम सिंहना इम्फाल की डॉक्टर MS निमोंबा मयाम सिंहना अरोइबा मधु अरोइबा लंथमनी सिदौ नादो मै चरा हेनबा अदुदगी दिपिरेखरे फमफम मामा भारत लोन लिसिंग अमगा चनी यांकै चनी गा 53 लैया भारत बरसाद लोन मसी मौंगदा कुनिथोय ख खंगतना 9 सुबा शेड्यूल चाखटलबा लोन सिंगनी मसे अखोय सरकारने यारे हाइना गुमा अमा ओइबदो नुंगाइजेबा लुरिसिना अखोगी स्कूल कॉलेज ता तम्मिबा महिरोय सिंगसे इंग्लिश मीडियम सु ओइसनु देसा मीडियम सु ओइसनु अदुबो अखोगी MIL लौरक्तबगी अचो समस्या मायोकनबो होगले मसिनि याम लुरिसे को मीडियम तम्बदी मसिदि खितंग अखोय अथिंगबा पीबा ngमोय कयमाइदा मतंगी इचेल दा तौथरक्पा पोसक सिंगिना अदु तवना हाय चिन्ना हायरगदी यारो मदुगी कानाबसिंग खन उत्प ताबने से मीडियम सिम तमगा नफोद कानाब फंगदोबसे करिनो हौजिक्ति सिनफमगी जुगनी आइदि आइना सी सिम तमसलुरगा आइंगोंदा करी ओइगदगी हायबसे लोना अहलमन सिंगना लोना हाना मचा सिंगी कनो तुंगी लंबी से लोना जातनरबा मतमनिना अखोना हौजिक तौगदोबसे मथुजिकी मतमगी चारोलना तौगदोबसे अखोना हारिबा लोन से तमगा आइगी आंगांग सिंगदा कयामु जामना कानाबा पीगदगे हायबसे मसी जामना खंबा मसम अदुना इंग्लिश मचा मापन हुंबु माथोय मणिपुरी साहित्य परिषद कासार मासा लिंखट की अक्टूबर की तांग 15 लाइ ओइख्रबा ओजा सरपंग गौरवना प्रसाद तौखिबा अदुगा निमित अदुदा ओजा मयंग नमन निर्धजना
President Khanki amasung General Secretary Nongdomam Kunyamon Oja Numit aduda Manipuri Sahitya Parishad ka sarmasa sem kiban numit aduda Manipuri loan Bharat ki Nepal suba Samvidhan chanana bagidamata wakat memorandum pinanaba sarkar memorandum Manipuri Youth Front Assam Maifa Kasar Assam na sinduna Maifa gi taret suba mapok kumon thorongolena Manipuri lon na Bharat Sangvidhan gi nipan suba schedule da chankibagi kuntrani thoirak suba Manipuri lon gi numit ngarang Poilapul Community Hall da mapung phana pangthokre thauram da Manipuri Language Protection Coordination Committee MLPCC gi chairman Dr. KN Chan Manipuri Youth Front Assam Maifa gi president Thangjam Projen Manipuri Development Council Assam gi chairperson Mutum Rina Arambam Nandababu retired additional secretary Government of Assam Manipuri Maira Paibi Apun Muluk ki president Benny Misra theater activist Yumnam Indra Babu Manipuri Chanura Khorjai Luk ki president Saubam Jayanti Sunrise English School Poilapul gi principal Salim Nongjaina mathang sitna chief guest president special guest amadi guest of honor oina saruk jakhi thauramadu saruk jakhi ba miyoi kayana maifana mamang chatta pangthokiba mamalera bathaba kyamaram pankhi amadi Manipuri lon asibu tumkoina masak naiba lon ama oina lehuna na bagi amadi lon asigi phajaraba saktam sing panduna wangangki maifa gi thabak thoram sing danatana tongan ba thabak thoram kayada saruk jakhi bi lamdam asibu chaukhana na ba honabada chauraba thodang laukibi ima sana thoibo miyam gi ima haiba mingthol pibagalena sol inerfi amadi memento pituna ikai khumnaki maifa gi president Thangjam Rojena haikibada hauzik malem asida mutharakliba amadi mutkhrabalon kaya ama lairibani masigi manungda aikoigi imalon asisu mangkhigadra haibagi mipaiba poi haiki maramaduna aikoigi imalon asibu hingathanaba chaukhotnanaba amadi awangba thakta pukhatpa haibasi aikoigi thaudangni haiki maifana Manipuri lonbu Assamgi official associate loan ohenanaba khongjang kaya changsinduna lakli maifana kuntrani thoirak suba Manipuri longi numit asiga mari lenana ahanba oina mitei meyekna wasem iba changdamnabagi makok mathang taraba singdasu certificate piduna ikai khumnaki Sopa Maitei Meki di sida wasem idana ahan dumana lawribi poksom momoko singgir bon kabini Aku perlu mesti berdoa maka berdoa mesti lu mesti mengalami bahwa ini mesti dipakai sehingga lu mesti berdoa. Pada masa itu, aku Manipur apa ada saja yang kami ini mesti dipakai. Jika sudah berfungsi iman pun tapi awak tak perlu kena hanya apa sebenarnya pengaruh kembali kerana masa di jalan yang masih mana Manipuri loan Assam dengan ki official loan nama boleh kita Maifa hendak ya tapi masih belumnya loan nama sampai bahaya besi mai besi tangai berapa ni kan beri yang kan ini nama kita how kita Januari kali ini ikut center kerana apa sana ini school dah center apa ikut kalau kita angkat kami Manipuri lon bu Bharat Sangvidhan gi nipan suba schedule chankhiba August ki tang kun numit asibu ningsingduna Assam gi tongan balup kaya nasu Manipuri lon numit pangthoknaki chahi khuding gi pangthoktuna lakpagum August ki tang kun nongmaijing numita Manipuri Sahitya Parishad Assam Kamrup District Committee na silangduna kuntrani thoi suba Manipuri Language Day ki thauram Bataguli Panjabari da leiba Sri Govinda Mandir da pangthokre Committee की Vice President Kaisam Hemchandra Namayai Tangbalda aduga Parishad की Central Committee की Vice President Koijam Soponna अथोइपा मिथुंगलेन Committee के Advisor Colonel Tensubam Gokul Chandra Parishad की Secretary Leisungam Raskishore Colonel Brajodhan Singh na Presidium Member ओइखी थौरमदु Kamrup District Committee की Secretary Karam Punsi na conduct तौखी Presidium member singna Maira Chukatuna Thorum Hodoki aduga Layoi Kraba Ojaguru Singi Mapamda Tinkiba Miyamna Lairang Leihul Tamjaki Parishad ki Kamrup District Committee ki Assistant Secretary
GS Thongrana taram nokpagi warol piraba matung saruk jakiba miyamna numit asiga mari leinana wafam kaya thambiki amasung miteilon gi matangda nainaki Tharum gi loisilapada Dr. Furi Sabam Biramanina moderator oibiduna seireng seidinabagi tharum amasu pangthoki sagnairaba ei bakaya thongnawjam siam mei bhagat Kaisam Hemchandra na chingba miyoi kayana seireng pathoktuna numit asigi tharum chinglemna loisinki 93 gi sahi magi matungda September da amuk CP oina thari ministry da CP thari chief secretary da CP thari ashmaina koi language ni institute da chalabani na nakoi gi script se kari oidori no ama shumai na gi mathau ta ba kari kari thapam shugni ha se kari kari koi facility phangani kari institute da chalaba language amana kari kari ni to bam toi phangmam thui ya se secretary da pirak bani August ki tangkun ngarang nongmaijing nimita Naharol Khorirol Silup Manipuri Chanura Khorjailup amasung Bangladesh Assam na punna sinduna Manipuri lon numit Khorirol Sanglen Lakipur da pangthokre Khorirol Silup ki president Thokjom Bishwanath Manipuri Chanura Khorjailup ki advisor Irungbam Prabhavati Devi amasung Ingudam Sotish Chandrana mifam poiduna pangthokiba thoromaduda potharaba Professor Dr. Yengkhom Rajbihari Professor Ngangom Basanta Kumar ZPC Kaprabam Ongbi Anita Devi Kangabam Biren Khaidem Gaurahari Dr. M Sobita Khaidem Kanta Khamnu Begum Kaisam Birendra Sagapam Birena Chingba Miyoi Singna Wangangki Ingudam Binotna Piral Singkatuna Tharum Hakutki Tharum gi manung channa handakta August ki tang 16 da Leikidraba Oja Thokjom Krishnamon gi maphamda miyamna leisu katuna ikai khomnajaki wangang loi khudingmakna Bharata Manipuri lon gi mapham amasung lon asigi chakot thorang kaya gi maramda panduna wangangki Lamdam asigi maming leiraba Pangal Organization Naharol Writers Forum Assam na sinduna Kasar Singirbonda Kuntranithoi suba Manipuri lon ki numit pangthokre Naharol Writers Forum Assam na sinduna Kasar Singirbonda Kuntranithoi suba Manipuri lon ki numit pangthokre Forum gi president Faruk Chaudhary na mipam mapoi ki pathoramaduda saknairaba journalist amasung Aiba F Ahmad Jiri na mithunglen Dr. MS Jaman amasung S Mahibur Rahman na ikai khumnaba atithi aduga saknairaba kabi Tahir Sajabamna akhanaba mithung oina saruk jaki Manipuri lon gi numita akhanana pangthokiba khana nainabagi thoramaduda kabi Abdul Hamid na taram nokpagi warol pikhi meitei meyekna Manipuri lon tambagi matangda maroiba piduna S Muhibur Rahman na wafam thamki Dr. MS Jaman na nipan suba schedule da chalaba lon gi kanaba singi matangda marik chumba wafam kayamaram thamki journalist amasung kabi F Ahmad Jirina Manipuri lon gi terminology amasung journalism gi matangda wangangki kabi Tahir Sajabamna hogalagliban harol singda meitei meyek tambibagi wafam panki mifam mapu Faruk Chaudhary na meitilon chakhodansi meitirona imaron oibai khoigi rights and duties khangminasi haiba maroiba wafam thamki aroibada Manipur da santi hanjilaknanaba apunba dua ma tawduna thoromadu loisinki ngasi ase imaro gi lor gi tasengna akoi ase koi imaro karino haibata koi kanama sekian bang laro Manipuri Manipuri soal soal hai balon nasi nasi dari Jawa na jadi kuntraga di koi mama kita dari sini nama ga sama per Mariputa ga di koi ni nasi met ogas kita nasi bakta Bharat ki संविधान की निपान सुबह सिडोला लोन नसी चली Kuntranithoi suba lon gi numit ngakpa thoram Thaugan Marup Jaribon Silangduna ayuki pung 8 taba matamda lupki yaifa sanglen laisram khunda chinglemna pangthokre thoram asida Jaribon leibaki oja sing mahiroi sing amadi tongan tongan ba lup sing miyoi kyana charukjaki lupki angamba ngamthang hobam manisana na lupki piral singkhalaba matung mifam gi angamba oibiduna thoram hodok piki mifam da wafong thambiki ba oja sing mingoina pallabada laisram mangansana
लाइसम अचीबा नावरिया अंगौसना नावरेम संदे प्रेसिडेंट किसान मोर्चा हैलाकांदी जिला असिना चिंग पनबे याय मिफम अदुदा अखंग अहि तिनखिबा मियामना इमारोल मितेरोल असिबु चाखननब होनगनी लोइनना मितेगी असिंग मयेक अमा चनहनबा खोंजंग चंगसिनगदबनी हाइबा वाखलोन फोंदोकनखि हाइना थौगन मरुप की जनरल सेक्रेटरी मोइरेंगजम चिंगलेन की चेरोल दा फोंदोरकले अगस्त की तांग कुन ngarang nongmaijing निमित मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम होजाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी न सिलांगदुना कुंथ्रानिथोई सुबा मणिपुरी लोन की निमित पांगथोखरे अयुक पुंग निपान मखाई ताबा मतमदा परिषद भवन होजाईदा परिषद की फिराल चिंखलबा मतुंग मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम की पथारबा वाइस प्रेसिडेंट पुक्रमम कामिनीना लुचिंगदुना लैखिद्रबा अइबा इबी सिंगी मफमदा लैसु कटखे मतुंगदा मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम होजाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट तेनसुबम मनिहारना मिफम पोइदुना पांगथोकपा अफोंबा मिफमदा एन विद्याबाबू बीपी मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम अथोब मिथुंग अमदी मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम होजाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी की पथारब प्रेसिडेंट मथंग सिरना लाइसोम गुलाब उसम कुंज बिहारी असेम श्याम किशोर अमदी डॉक्टर एन अमरजीत असिस्टेंट प्रोफेसर रविंद्रनाथ यूनिवर्सिटी ना अखनब मिथुंग ओइना सरुक जाखी मिफमदा मिथुंग सिंगना मिफम गमरी लेनना अफम कया थमखी सैखोम कोबा खोमजिनबा सैरेंग लाइरिक अमसु फोंखी मथंगदा डॉक्टर आसारानी सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर होजाई गर्ल्स कॉलेज की ओजाना वातेम बिदुना अइबा इबी कुन्ना सरुक जादुना सैरेंग सैदिनबगी थरम अमसु पांगथोखी अरोइबदा थांगजम चावरेन असिस्टेंट सेक्रेटरी मणिपुरी साहित्य परिषद होजाई डिस्ट्रिक्ट कमिटीना थागत वाही पीदुना थौरम लोइसिनखी कुंथ्रानिथोई सुबा मणिपुरी लोन की निमित ngarang अगस्त की तांग कुन वीर तिकेंद्रजीत मेमोरियल क्लब जारोलतला बाजार बोरखोला कासारना सिंधुना पांगथोखरे थौरमदा टी अजित सिंह क्लब की प्रेसिडेंट एल प्रजमनी सिंह प्रेसिडेंट मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम बोरखोला ब्रांच एस दयानंद सिंह एक्स जनरल सेक्रेटरी मणिपुरी साहित्य परिषद आसाम एस देवाचंद्र सिंह रिटायर्ड टीचर आर के बीरेंसना क्लब की चीफ एडवाइजर थोकजोमोंगबी रंजिता सिंह क्लब की लाइब्रेरियन यू रंजित सिंह हेडमास्टर बोरखोला मणिपुरी हाई स्कूल टी बिनोय सिंह रिटायर्ड हेडमास्टर जारोलतोला हाई स्कूल एच सुनामुनि सिंह रिटायर्ड टीचर आरजीसी मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल अमदी अतै मियो क्या सरुक जाखी लखीपुर सब डिवीजन की मनुंग चनबदा बोरबिल खुंगंगदा नाहरोल सिंगी ओइबा अनोब लुप अमा सेमख्रे इंग कुमजा लिसिंग मगा चमापन मरफुत्रा हुंदोय लिंकट किबा नाहरोल थौदांग क्लब बोरबिल रजिस्ट्रेशन की रिन्यूअल द चे नबखरा लैकिबा नमरम ओइरगा हंदक क्लब असि डिसॉल्व तौख्रबा मतुंग ngarang अगस्त की तांगकुन नोंमाइजिंग निमित्ता खुंगंग असि सीनियर सिटीजन सगवाइजम राजकिशोर ना मिफम पोइदुना नाहरोल सिंगी ओइबा मिफम अमा क्लब की संगलेन पांगथोखी मिफम न कुपना खनरबा मतुंगदा बोरबिल यूथ क्लब हाइना मिंगथोनबा लुपमा नौना सेमख्रे एडवाइजरी बोर्ड ता एस राजकिशोर एन कुलजित पी राजबिहारी भुवनेश्वर शर्मा अमदी एस मणिगोपाल यावरी नौना फम पुगदौरिबा सिंगदी प्रेसिडेंट ता डब्ल्यू किरण कुमार सिंह बीपी ओइना इरोम चंद्रकीर्ति अमदी एल प्रभामणि जनरल सेक्रेटरी ओइना एस चंद्र कुमार असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी ओइना एल राजू अमदी के रेबिता देवी फाइनेंस सेक्रेटरी ओइना के मणिधन गेम्स एंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ओइना एच किसान शर्मा कल्चरल सेक्रेटरी ओइना के प्रेमजीत लोइनना अपुनबा मेंबर थारग मियोय कुनमा थोइना साबा एग्जीक्यूटिव बॉडी सेमखी पनबयाय ngarang नौना लिंकट क्रबा बोरबिल यूथ क्लब लखीपुर सब डिवीजन की मनुंगदा एपेक्स बॉडी अमोइना लैरिबा यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन की मखादा एफिलिएशन तौरगनी हाइना नौना खलबा जनरल सेक्रेटरी एस चंद्र कुमार ना थादोरकपा चेरोलमद पल्ले मणिपुरी कनबलुप मकल की मिफम ngarang नुंथिल पुंग अनि ताबा मतमदा पोइलापुल कम्युनिटी हॉल दा मकल की चेयरमैन आर के सनाहल अमदी स्पेशल इनवाइटी डॉक्टर के एन चांद कैसाम विद्यापति फाइनेंस कन्वेनर युमनाम नदिया चांदना दाइस्ता फमदुना पांगथोखिबा मिफम असिदा सरुक याखिबसिंगना मिफम की एजेंडा की मतुंगिना मकल की फाइनेंस कन्वेनर युमनाम नदिया चांदना मकल न मणिपुर थोक्लिबा कांगलुप की इरांग असिगा मरी लेनना मियामना नुंसिबिदुना मतेंग पांगबिरखिबा मतुंगिना मकल की चेयरमैन आर के सनाहल अमदी स्पेशल इनवाइटी डॉक्टर के एन चाना मणिपुर चतुना एम सिंह लेरिबा इनमेट सिंह मतेंग पांगलुबदा चंखिबा जगा चादिंग अमदी हौजिक मकल की खुत्ता लेरिबा सेनफम सिंगी मरिक चुंबा पाउदम थमखरबा मतुंग तिल्लिबा मियामनसु मदुबु अयाबा पीखी मखाताना मकलदा लेहौरिबा सेनफम सिंह मणिपुर की इरांग असि लोइसिनरिबा फावबा मतेंग पांगनबा होननबा
फाइनेंस कन्वेनर की कुत्ता सेंफम थंबा है यानकी ngasi phawbada makalda khun khun gi club NGO Mairapabi lup amadi kunja singna punna lupa lakh tara lising kuntra humdoi chanipan ga marfuni thoi gi senpham makalda mateng panglakre mateng pangbiraki bapun mapu lup ki chairman RK Sanahal na tawimal khangba phongdoki mifam aduda arambam nandababu retired SCS CH Mohan Singh Laisungam Robindro L Champalal Beni Misra Benubala Singha Saubam Jayanti na chingba sarukjaki haina convener Seram Herajina khangalakle Jiribam Imphal Lambi National Highway Kuntratret Lambi asida chatliba chamjaraba mitei passenger sing chatpada pukning lumdaba ma oiribasi security matik chana thambinanaba amadi hanadagi chenduna leirakliba bus amasung train sing amukhana chalenbiu haibagi wakat thamduna Union Home Ministry da athuba matamda memorandum pisilagani haina ngarang Jiribam district ki babu parada leiba Jiri News Network ki conference hall da pangthokiba paumi singa unaba mada WMC Jiribam District Council ki Vice President K Ratan Singh na phongdokre mahakna makhata na hai India si super power ama oike haibagi mangla na mamangli balai ba kamane masida illegal migrant kharana aikhoida lagnabagum thokliba si tawhanbitanaba India lengak ta appeal tawre mamang thabada Railway Ministry da su Jiribam to Guwahati ki train service thambinanaba memorandum pisin ki balaikre Jiribam to Imphal phawbagi rail project asisu athuba matamda loisin benaba appeal tawrakli paumi singa unabaduda World Meitei Council Jiribam District Council ki President S Lalmane Joint Secretary L Ranjan amadi Treasurer N Samuel Sarukjaki कोई वर्ल्ड मेटे काउंसिल जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट कमिटी के माइगई देगे आई सामक के रतन सिंह वाइस प्रेसिडेंट जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट कमिटी के कोई अथुबदा कोई यूनियन होम मिनिस्ट्री दा appeal lama natra memorandum ama khoi soi duna pisal lagani maru adu ki maru oiba point ti ahan bada khoi ki Jiribam to Imphal cheliba national highway sing asida khoi ki samjaraba meitei passenger sing satpada insecure feel oiba se security tight oina thambiduna passenger sing mapung phana chelhan biu amasung hana degi chenduna lagliba bus amasung train sing se amuk hana chelhan biu haiduna khoi appeal lama tawjagani adugi ani suba point khoi India si khoi ki India si khoi super power ama oige haibagi manglan ama mangliba aduguma nation amane masida khoi ki illegal migrants kharana khoi da laknabagum thoglibasi masi tahon bidanaba khoi India government da appeal lama ka tawjari aduga ahum suba point ta khoi hana dege su khoi na Ministry of Railway da pisanduna laikhraba khoi ki Jiri2 Silchar hana dege chelaga lai Jiri2 Argadala chelaga lai Khongsang tu asigi mathakta Jiribam chu Guwahati asi athuba matamda chelhan biu amasung aroiba oina khoi Jiri2 Imphal gi railway project asi yamna thunamak losan biu haiduna khoi appeal amasung memorandum ama pisanjaragani haina hajari thank you Thagi khongchatta leiriba Bharat ki Chandrayaan 3 lagliba jumsa kaisa numit August ki tang 19 ki nungthil gi pung 3 minute mari tabada thagi kha thangba leimaida Chandrayaan 3 gi lander Vikram khongdaragani iramasigi matangda ISRO na tweet tawduna phongdokki bagalena lander Vikram na thagi leimaida khongdabagi live stream ISRO na miyam daut kadori nakalamaromda Russia na thagi leimaida thagatkiba Luna 25 ngasi thagi kha thangba leimaida thungbagi wafam leiramba du laibak thipedagi Russia gi manglan mangphauna kidre aroibada maroiba pau amukhanna Manipuri Sahitya Parisar Assam Central Committee amasung Lakipur District Committee na 39 suba Manipuri Lon ki numit pangthokre Maifana 39 suba Manipuri Lon ki numit amadi 8 suba Maifa gi mapok common thorom pangthokre Assam gi tongan da lup kaya marum nasu 39 suba Manipuri Lon numit pangthoknaki Lakipur Subdivision ki manung chanba Borbil Khungangi na Harol Singh oiba lup ama semkhre Manipuri kanbalup makal gi mifam pangthoktuna chaga chading ki matangda paudamkhre WMC Jiribam na Jiri Imphal lambida passenger singidamak security matik chana thambinanaba taksingadawri amasung thagi khongchatta leiriba Bharat ki Chandrayaan 3 lakliba jumsakation nimita thagi kha thangba leimaida khongdaragani
Lakipur Online YouTube channel gi khomjinba paw sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare.